وأصحابه أجمعين. درجاتم بالله هريها بفلنا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدرمين كوفيد أنويه خاصة كوريدة كداشون ديني قطن مجتمع فورك الدين جه مها إرشاد تكا قولي قطن ميجندوه إقدر ك program هريها بفلنس مرحبا دانوان. أدرمين كمي program كتيريغا مي فورك الديني eki حالة تكا قولي قطن أدرمين كميهار مجتمع مين حالة بلافة ميكند تكا قولي قطن مجتمع فورك الدين جه إكيك معلومات ميجا تريغا بركات رمضان مس أرومنا كريمتي بكين عن هندوغا رمضان مها كوليجين أرومن عمل تبهت تبيغوتا بهيغوتوم بس ميجا تريغا أرومن معلومات فورك الدين أدميتوغا برنامج أرومنغا موضوع غوتوغا كاندالا فميتي مصيباتوغا حالتوغا كاتي ماكمغا غولون أدي مصيبات تكو واها كارومن دكايروغا مي كوفيد نوارا نوتو كورونا فيروس كا واها كارومن دكا مندايروغا مصيباتك حالتوغا أرومن تيبي هندوغا مفاد حالتكوغا غاتما كمغا غولون أرومن دامحتم وي غوتا بهيغوتوم ميدوغا مي برنامج تيبافلونا معلومات فورك الدين एगोतो मेदे के प्रोग्राम का तिबेफुलना मालूमात फोर कर देव मट्टका वडायगा में तिबेवी डॉक्टर मोहम्मद याज़ लतीफ़ आदि शेख इब्राहिम 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 रशीद आदि शेख अली ज़ैद yang uri habe fus maraba inga to program adarun mi furtam kamaka hitang arani aruming mi musibat ga wahaka dakka hinduga musibat ke arum mi kiani nota musibang arum man kurani kung gotakatto dr yaz dado. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مصيبات أول من مكياني أول من هن نيدة قتك نوتا أول من جن نفسن وندقوا فدا نوتا أول من جن نفسن إكمل تحمل كرما وندقوا فدا كمن أول من كريمة بيجكم هندقة أول من إيام مكياني مصيبات. then musibatuge wattarutaka balalaruga musibangi bohre tafatu timwattaraka ingata evwattaraki ei mistakunnasha adi emihun ule bimasha ekiga amuwegen annaka hala musiba misaraka nuh alayhi salam ekalefaanuge qawmuge mihonna dina gowalevumuga nuwasteka fansa saharu heda korebe ehnamas ekalefaanuge qawmuge mihun ekalefaanuge waha ekalefaanuge risalat dogu koruma guligen allah subhanahu wa ta'ala إباميهم إكم هلاه كربي إكمن إشارة كربا في القرآن الله وحي كرباني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه هم كشور تمان الله نوح عليه السلام إكلك فانو قوم جميعهم قات فنبيمه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما نوستيك فانسا سهر واندن إكلك فانو قوم جميعهم دين قوالي بمجهد كربي إهن نمس إباميهم إكلك فانو واها كدوكو إكلك فانو أورد نمون فأخذهم الطوفان وهم ظالمون طوفان ناس إباميهم هلاك رب مانكي قوم جميعنا أدي قوم إكون الله سبحانه وتعالى هلاك رب دم يعني هم إكاني ميستكونا بيم فيها هم إكاني ميستكونا خاص وجن أن كوفا مثالك شعيب عليه السلام جواها كبيان كربهم الله وحي كربني ولما جاء أمرنا شعيب عليه السلام سكرك فانو قوم جميعنا الدين جوالب ehnos ekadega fanuga qawmuga mihun ekadega fanuga bas daguko adi babihun foragas dinu magologen allah wahi korobani walamma jaa amruna najjayna shu'ayban walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna timan allah ga kofa hinduga shu'ayb alayhi salama adi ekadega fanan iman bi mihun timan allah naja koddevi nota salame koddevi me birahmatin minna wa akhadhat alladhina zalamu as-sayha den baru arufaganan as أنيابري بميهم إباميهم هيببيم إباميهم هلاك وجندي فأصبحوا في ديارهم جاثمين دين أميهم جيته كوركا كل نتيري بجن إباميهم تبي دم يعني باقي خاص فردك خاص وجن عن مصيبة مولي إمنا كانوا باقي فردنا مثالك قارون كي موسى غفانو قوم جميعهم الله سبحانه وتعالى إنا ورب جنا نعمة ورب جنا خزانة مصدقا تنوس كان دبا فميها الله وحي قرباني إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم قارون كي موسى عليه السلام قوم جميعه كي هنمس إنا قوم جميعه نن أنيا بري وآتيناه من الكنوز تمن الله إنا خزانة الدبي ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إنا خزانة تكيد كنت هم كان خزانة تلدني فتي
ufullale wenni warugada eta bæver firihun teke vegen enage khazana ge thaludani fati ekani hame ekani thaludani fati ufullale wenni khazana huritanoga baata e khazana ge thaludani fati ufullale wenni eta bæver ga hashiganoga warugada waruhuri firihun teke vegen ehme ege maliki man Allah ene warab bodeti ni'mat warab aguhuri warab gina guna ni'mat devwa fori mihike qaruna ehnames Allah subhanahu wa ta'ala ga amuran ena nukiyaman taribi hinduga ena qawmuga fasada ufaddan hedima Allah subhanahu wa ta'ala ena ya kofa fonobi Allah wahi korabani fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard timan Allah ena ya adi ena ga mudala ena ga ge bimu adiya gamba wale bim fama kana lahu min fiyatin yansurunahu min dunillah den Allah subhanahu wa ta'ala ga kofa ya adabun ena salame kodena ama ebbis bayako ena yaka nuwiye ehmi mane ki mitanuga mi kofa nota musiban asfabani ama ekani qaruna ehmi hona kanu e qarun kuri kushak sabun enayan e musiban asfa ebani den alawon men ki qur'anuga musiban asa hori gottaka balala ruga musiban ki qur'anuga bahori mukhalafa nota Allah subhanahu wa ta'ala e bayaka wakikame kurang amur kurabima emihun e amurakan nukiyaman teribu muga sabun ebabihun ga maccan musibata kurimat kuraba misalaka Allah wahi kurabani kulu min tayyibati ma razaqnakum timan Allah tiyabamihun rizqu kodde bitaketin tiyabamihun halal langal taketin tiyabamihun kabe hadashe wala tatghaw fihi adi tiyabamihun aniya verinuwashe fayahilla alaykum ghadabi egotat tiyabamihun kanta kofi kama baninama maneki tiyabamihun aniya veri bijje kama baninama tiyabamihun ga macca timan Allah ga kofa haggu gadane ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى timan Allah ga kofa e bayga maccan halal wajjanota e bayga maccan atwajji kam marina e bayko halak wagen hingadan den anakkamaki ammi kit qur'anu ga musiba asfa wa go tabala yuga dewana mane kam enani imtihan kurab Allah subhanahu wa ta'ala kit qur'anu ga wahi kurabani ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun mistakum hikuri he tibanna me mitibi imam vegenne durukolum budalima emihun imtihana nukorba tiban Allah emihun du korbana kama walaqad fatanna alladhina min qablihim ebamihun ga kuriga mistakum istiman Allah imtihanu korbima e imtihanu ga zari'an fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin emihun ga tereng imam vijjime bune hedu buni mihunna adi ekamuga dogu hedi mihunna ki kobakan tiban Allah e imtihanu ga zari'an denwadigam bima hame gota bay faharan qir qur'anu ga musiba mi lafzu ben ko refa wa gota balairuga ibahuri mista kunnan atudana bodu kofaya kun rakkatari wumattaka inzara gi gotun e lafzu gannawa misaraka Allah wahi korabani wala nudhiqannahum min al'adhab al'adna dura al'adhab al'akbar bodu begem ba adhab ga kurin evran kuda adhab timan Allah emihunna dekke bima ege mane ki emihunnan inzaran edevani tiyabamihun tiya kantatta huga demiti mi adi kuda echeke den annan engeti ma boda ehvima ekama tiyabamihun lakkatari wegen tibeshe hama egota Allah subhanahu wa ta'ala ge ayattaka mistakun inkaruko ayattaka dekol hedima ebamihun halaku korabu bes Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anu ga musibatu ge lafzu ge nawa Allah wahi korabani wa qawma nuh ga fanu ga qawmu ga mihun lamma kadhabu rusul ebamihun ge gatan alman Allah emihun tedmog dekke montaka fonu bi rasul be kalunga wahaka dogu kurumun aghraqnahum timan Allah emihun gharaq kurabibe وجعلناهم للناس آية أدي أهم يستكون عبرتك كم من الله إبامهم لبيمة وأعتدنا للظالمين عذابا أليما أدي إبامهم كنت تهكي أي أهمهم غدفة بكم عذاب من الله أنيا برينا تكا تيار كدبيم تيار كربيم هم يقول تنجتو مي مصيبة الله سبحانه وتعالى كريمة كربا مي ميستكون فافو فسوون تكابس الله واحد كرباني ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين تمن الله ميستكو امتحان كرب متكا مداد مدوما نفس مدوما ميكا ايكي غوغوتن تمن الله ميستكو امتحان كرب ما اهنمس اي امتحان كتري بجكم بنينا الله وحي كرب وبشر الصابرين كتري بيهن وفاوركم خبر دباش تمن الله يباميهن matiberi darajata timan Allah wodiga mani ketterina kiga hame gotan hadise ga adenge to muslimunna dimaba komme kame
komme musibat dimawi ka bugavirus komme hiddati kama dimawi namas komme haas kama dimawi adi kiyetto gayan here komme katta kiwes ingato eya etteri wejjikama bani nama ege sabun Allah subhanahu wa ta'ala enage kuffafata fussawade ban kama ehmima kiyet qur'anu ga niyam mi musiba bi lafzu asfa wa war gina kotta kan bohri hama gotan bohri ingato bayfara musiba mi lafzu gennawa nuwata musiba kurimata kuraba mistakunge iman kan sabit kuragumata misalaka algon men ingena rasul bekalu na kurimati wadaganna kantatta Musa alayhi salam Firaun ge kata fono kiha bodati musibat kiha bodati kantatta ke to kurimati la banjawne hama egota Nuh alayhi salam noste ke fansa sahar wanden ekade ke fanu ge qawm ge mihunge furassare ya malamatu ge kurimati ga ketere wadaganna Yusuf alayhi salam ekade ke fanu ge akhunna detere ga masalat jehi en fon jalab wadagan mihuriha kankame geterega algonmengu mi ummatu nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam belikam ga venus warad dati undagu musibat tan em fon ekale fon amilla qawmu ge mi hon ge undagu taka venta bodu wegen ehen rashaka taifan hijra taif ge mi hon dina gowale bamada ge e rashu ge mi hon faratumus eha borati musibat kurimati komme kas ekahal kantatan Allah subhanahu wa taala nabi bekaluna e kurimati korabafa e wani e bekalunge iman kan e bekalun ekamuga thabitu tibbe kan ehem mista kunna dekko mashayikh ad arumige mi program kuriya dairuga arumige mi program ka tibeflunna ballon genda wairuga tibeflunge hippulgo fede swaltaka tibeflunna jawab hodumga fursas mige terega libigen dana egdon tibeflun mi olympiad walan benuwa kame swalen oidde kamuga wana tibeflun sms kon fono wala vani haten nuwe de hateren ashe ashen eke mi number haten nuwe de hateren ashe ashen eke mi number message kolla vani tibeflun ge hippulgo fede swal aruminge program go waguto tande member ko ngirat ko via swal taka jawab deveto masake quran adaruminge mi program ge terega musibatu ge mana demme dr yaz war furihamange bayan ko devvi arunama mi hitan ara mi musibatu ge waha karumi hama dakkam dairuga den musibati himene wattarto ge waha ka demme vidalo devvi musibatu ge wagutu ge arumin emme boda mi samalkan denje kandatte ke ko bata demme da musibatu ge wattarto ge waha ka vidalo devvi den mi kon kantatte ko tarume musibatu ge halatu ge visnan jehne samalkan denje bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd ade musibatu ge maana no tege taarif doktor ban kurawwafi komekas musiban Allah subhanahu wa ta'ala no ta imtihan Allah subhanahu wa ta'ala eki sifa ge insanun e bakurawwa mege hagegatu ge mege emme bodu beenumaki insanun Allah subhanahu wa ta'ala mi kurawwa imtihan fasweto bellum adi duniyamatiga e imtihan faswejje kam gawanam Allah subhanahu wa ta'ala ginaguna sawaba dharma badevva komekas musibatu ge waaka dakkaruga doktor bayan kurawwa fe insanu nan Allah subhanahu wa ta'ala kurimat kurawwa eki kahala musibatan nuwata eki kahala imtihanuta egiteren engati gotuge bayan kurawwa fani wala nabluwannakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wath thamarat ehma Allah subhanahu wa ta'ala altakum mi imtihan kurawwani wala nablu bi shay'in min al khawfi birwer kamunna wal ju'i banduha hunu kamu kame medwer kurawwagen eba Allah subhanahu wa ta'ala insanun eba imtihan kurawwa adi hema hemme emihunge mudala emihunge ekwerinaanu wata gaattimaage emihunge furaan hippuma mewata ka mihuriha kan kamen unukurawwagen wes Allah subhanahu wa ta'ala altakun eba imtihan kurawwa mifada duniya matige musibat anwata mifada kantatta dimawi me insanun waran eba kamboduwe warabbodan eba mayuswe ei emihun qabul kuramunda kantatta kennun e musibatuge medurewegen danike ehwema musibaten insanaka kurimatwime ena emme boda samalkan denjehen kamaki ena haddawa genguluwa ilaha ena ekura itubaru ena jehen itura yaqin kuram Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga ekamun salama koddevuman edi ena jehen itura dannawan adihama miyahuga faakollan jahanen emme muhimmu nuktaki e musibatuge wagutaki ei ketteriwan jehe wagutekkan ketteri wa mihunnan Allah subhanahu wa ta'ala ekamuge ufaayur kamuge khabar bedevwa ehma ayatuge fahubagus Allah subhanahu wa ta'ala mani wahi kurawwa fa bashir as-sabirin adi e musibatka ketteri wa mihunnan ufaayur kamuge khabar desh ehme magandu gotegga musibate argumenna kurmati wi argumenna dimawi me dekamakan argumenna beje warboda samal kaman ebden egetere ekkamaki Allah subhanahu wa ta'ala meduga argumen kura ummid Allah subhanahu wa ta'ala
algon mi ikhlas terkama tauba ve kalangen alukan kurun adi hama hemme devanu gutaya gotuga algon min itura ketterkan beje he faal kurun ade mi musibatuge halatu galumen samalkan denje kantattoga wahakage terega maganu gotega mi ai alumen ketterikan iden ketterikama eku alumen e bejeheta kumete sabab hifattan ennoto alun hitangara on mawduga bayan ko fameti musibatuge halatuge gaittema kamuge gulumuge wahake wima mi miharu alumen mi tibefun haisa mi for ko devoni musibata adi musibatuge halatuge alumen kantatte kuram vi gota behegotum alun hitangara mi ge terega mawduga devana mi kuriyeves otima gaattima kamuga gulum kobato mi gaattima kamuga guluma kishe zaid Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd mi gaattimage mihunaki himaya aidi gotun gulum mihun egotun mi misalakan arabin bunakama bani nama ahlu werinna aqaribunna mahramunna migotan eba behigende ahlunnaki mi timage darinna timage ambimiha den mi aqaribunaki baingil meri mana koraba gotuga wahake ke huriha mi gatimage mi hun duruta timage mi hun veskari mi hun vesimene mahramunnaki baingil meri mana koraba gotun hamaikani mafushuke gatimage mi hun ennames mi anibal meri vidal wani mafushu mi hunna bafam fushu mi hunna huri hammes wannane ema insanaka airi gotun ulun onnane kama beleve bෑතකි උන්ගේ ඇතිමගේ මිහුන්නකි ඒනගේ බප්පය මම්ම දෙන් ඒ මච්ච කිතම මච්චක් දියස් ඒ මාණිකේ මම්ම මාම මුනි මාම එගොත වහකේකි පූර් මාම එගොත මච්චක් දියස් බප්පා කාෆා මුනි කාෆා හූර් කාෆා එගොත කිතම මච්චක් දියස් දෙන් තිමගේ දරින්ගේ දරින් එගොත ගොස් කිතම තිරියක් දියස් දෙන් මේ තිමාගේ එබ්බඩෙබ්බෆා අහුන් උඛ්තුන් තිමාගේ ebba fa akhunna ukhtun adi hama ehemme akhunna ukhtunge darin emihunge darin e wahake ki kari atimage mihunge terega himenigen dana den adi hama ehemme emihege bodu data bodu bebe egota wahake ki emihunge darin bodu bebege dari nuwata bodu data ge dari ema egota wahake ki me insanage gatimage mihun shar'i haysiyatakum me belevene ngata den demme hama musibatuge wahaka dekkima hama alonda sama kurukudeche ituru kollana me hitan arafe me halatu gotun neta me aswagi gatuga alon menna warabada hama kurimes denne fawan takuraruko ketterikam waram muhim detta alon men miharu mi wani me commenes lockdown ge halatakan assa alondan inge to wargina datitaken e bahuri alon menge mujtama terega baawar afradun e kantata tahammal kuramun e bade misalaka hama khud alwondos hama me hama huriha be fulun gotan hama waraggen daitake tahammal kofin eto misalakan alwon hama baybe fulun hivurdew mattaka me wahaka mi dannawani pareka situr maqsad gaino hama be fulun hivurdew mattaka me har bayfar boneve detto mi hege hitama ga baaveri wima ennonto ene hitama luiwegen dana ennonto misalakan alwondos sama mi halatuga mi delivery koruma kandattawga bahuri massatake dima ifadetto waragina gonjehun taken e bahuri waragina be funnal lasweken e shakwa seb korwa eddos we wegen derwes nade misalakan alwonda hama mi fortama delivery alwondo wes order kogge hama mi eddos fahun devana dohoge erosun fahun ayingeto emima alwon membe sama me hama amra yitonneke hama huriha meneke goteshe huriha be fulumbe sama me iga baavire bawe hema huriha be fulumbe sasuwara ketteriwu muhimme den me halatuga wahake ke me kandattaka me kofa iskurabwa eki be fulun eki zazatuge wahake ke bunan nuawaro ichi nubunashe ehem bunun kamakunu dane ei sawbaki me midannawa he me fada halategga me fada undagu dadiwaligga sassu bay be fulun ikurabwa masakkatta ki ei hama faha kuranje waru masakkatta ke engato ei magu maccannu kume wahake ke delivery kurabwa ebe fulunge sihhatan nuballawa am rayitun nattaka bay be fulunge bamunda qurbani eham faha kuranje kamke shukuru ada kurevenje kamke hama waram muhimme ketterikama eku mi undagu dandiwaluga emmen ebbawantakama eku atibun ngata ada mi ama mi
tiya mi wahaka dekke verugam ti vidale wahakyan alona mi kudu echchigam ituru kallanan almi gama mi belun terina ve sammi ge terega mi mawlumat for ko de gotuga alnu hitangara hama mi kahala mi undago dandi walega nota mi dati halate galo men muli mujtama nota mi jumla gotegga muli duniya en halatuga alnu hitangara mi fata wagute galo men hama samal kan denje kantatawge terega misalaka mi kabotake nota kabo hedumuga ves alnu men komeswarakan hama ಆಮು ಗೊತ್ತೆಗ ಆಮು ಹಾಲತು ಕಳಮೆಂ ಕಾ ಮಿಂವರ ವರ ತಂಕೊಳೆ ಕಾ ಮಿಂವರ ಮದುಕೊಲ್ಲುಮ ಕೀವೆಸ್ ಎ ರಕ್ಕಾತೆ ಇಕ್ಸೋದೆ ಗೊತ್ತುಂ ವೆಸ್ ಅಳುಮೆಂ ಹಮ ಮಿ ರಕ್ಕಾತೆ ಕಮಕ ವೆಗೆನ್ ದಾಣೆ ಕಮಕೆ ದೆನ್ ಮಿ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಮೌದು ಅಬೆಗತು ಇತರ ವಾಹಕ ದಿಕ್ಕಮ ಕುರಿಗ ಅಳು ಹಿತಂಗರ ಹಮ ಮಿ ಮೌದು ಅಳುಮೆಂ ಮಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆನ್ ಸೀದಾ ಗೊತ್ತುಗ ಅಳುಮೆಂಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಮೌದುವ ನುಗುಳೆ ಸುವಾಲೆ ಕಮುಗಾವಿಯಸ್ ಮಸಲೆ ನೆತೆ ಹಮ ಸೀದಾ ಮಿ ಮೌದುವ ಮಿ ಮೌದುವ ಸೀದಾ ಗುಳೆ ಕಮುಗಾವಿಯಸ್ ಅದಿ ಗುಳುಮೆ ನೆಕ್ ಕಮುಗಾವಿಯಸ್ ಹಮ ಮಿ ತಿಬೆಫುಳಂ ಹಮ ದೀನಿ ಗೊತುಂ ಒಳುಂ ಫಿಲ್ವಾದಂ ಬೇನುವಾ ಕಮೆಂ ಒವೆಜ್ಜ ಕಮುಗಾ ವಣಿನಮ ತಿಬೆಫುಳಂ ಹಮ ಮಿ ವಗುತ್ ಕೊಳುಗೆ ತೆರೆಗ ಒಳುಂ ಫಿಲ್ವಾದಂ ಗ ಫುರ್ಸತ್ ಒನ್ನಾನೆ ei mihimi dennevi alumige program ga hama mi bayro danwa hama ilmerinaki allah rahmatullahi ko ve hama e mawlumat for ko deverga qabil bebe fulon mi tibe fulon hama ekama adio sefaron hama iltimas kolla den mi sual aluming hama mi tura hama mawdua begatun tura wahadakam musibat halat ka gattimakam ga gulum ga wahaka dakka iruga alun hitan arani gattimakam ga gulun aluming mi damahattan mi kiha minwarakan islam dienuga mikamang arumen baru alwa faito gattimakam ga demme Sheikh Zaid vidalo de wafi mi gattimak mi hunnaki kobakan ඒකතේ කොබෑතෝ මි ගුළුන් අලොම දමහට්ටම් වි කිහා මින්වරකත්තෝ ad algon men islam dinoga wara boda bar walba fa kamen ei rahim ga gulun de behattu masha adi gatima ga mi honna yokom hituma allah subhanahu wa ta'ala ki quran ga wahi qurbani wa id akhadna mithaqa bani israila la ta'buduna illa allah wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba timang allah bani israil mi hunga faratum ahdu ka shawr hippewime ebamihun timang allahu fiyawa ehim faratakan alukan nukurmasha adi mambe fanan heyokom hitumasha adi gatimage mihunna heyokom hitumasha adi yatimunna miskinunna heyokom hitumasha adi mistakunna ihsan taribuman adi namadu qaim kuruma adi zakat dinuma ehenwas ekantataka mihun furagas di diumun allah subhanahu wa ta'ala ebamihun gamacha kofa ya adha fonuba ebamihun halak kurabi hamegotan ehin ayataga allah wahi kurabani mu'minun mukhatab kurawa wahi kurabani wa'budullah yabamihun allahan alukan kurashe wala tushriku bihi shay'an adi allah ekuga ehem farate bawre nukurashe alukan kurumuga wa bil walidayn ihsanan adi yabamihun ge mambe fanan ihsan ter kon hitashe wa bidil qurba ayafahuga demmi anani gatimage mihunnan hiyokon hitumuga wahaka hama egotan ehem ayataga allah wahi kurabani wa ati dhal qurba haqqahu gatimage mihunnan emihunga haggutan ada koddeshe wal miskina wa ibn sabil adi miskinun nasha adi hajat mi ibn sabilun e mane ki daturumati ga mileruga hajat tajhifa wa mihun emihunna ehi tarikam fot koddeshe wala tubadhir tabdhira adi yabamihun israfun qurashe mu'minunga sifata bayan korabam ingato mu'minunga sifata bayan korabam emihunna madahaga bas wahi korabam allah wahi korabani mu'minunga sifata bayan korabam wahi korabani walladhina ebamihunna ki yasiluna ma amara allahu bihi an yusal ebamihunnan e gulun demehettuma timang allahu amur kurabwa fawa gulun damahatta mihunne wa yakhshawna rabbahum adi ebamihunge rabba haddawa genguluba ilaha birwati wa mihunne wa yakhafuna su al hisab adi hisab ballawa du hattaka ebamihun birwati wa rakkatirwe walladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim adi ebamihun allah hattaka haddawa genguluba ilaha hattaka ebamihun dimawa dati unda guta hoga ebamihun ketteriwe wa aqamu salah adi ebamihun namadu qaim kore wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya adi tibang allah ebamihun rizqu kodde vitaketin sirra faaluga ebamihun heda kon hade wa yadrauna bil hasrati sayyi'ah adi ebamihun nubakame korege hinduga ya widdagen yokanta takure e sawbun ulaika lahum uqbad dar ebamihun nan allah subhanahu wa ta'ala matiweri jazata devani hama yakuga gulun kandalu ngato allah subhanahu wa ta'ala algun menna angawaf bani rahim ga gulun demehettu masha gatimage mihunna hiyokon hituma gulun kandala mihun efada mihunna allah subhanahu wa ta'ala hofaga bas wahi korobani walladhina yanquduna ahda allah min ba'di mithaqihi
Allah subhanahu wa ta'ala ebamuhun nan hippawa fa ahdu kashawar rulala e ahdu kashawara khilafa mihun wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal adi man Allah ebamihun nan e gulun demehettu mattaka amur kurabba fa gulunta kandala mihun wa yufsiduna fil ard adi bimmatiga fasada kura mihun ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar ebamihun ge maccatti man Allah ge la'na hutte maneki Allah ge rahmatun emihu beer kollawwane adi walahum su'ud dar emihun nan hurti nubawe gimba gochke nuwata narake hame egotan rahim ge gulun kandala bimmatiga fasada kura adi rahim ge gulun kanda gatima ge mihun ge gulun kandala mihun ge wahaka bayan kurabu Allah wahi kurabani فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم بمتي فسادكم رحم غولون كنالا داتي ما غميهم غولون كنالا ميهم غواك بيان كرو وحي كرو أولئك الذين لعنهم الله من الله إباميهم لعن اللبية فأصمهم أميهم كم في التبير كربية وأعمى أبصارهم أدي أميهم لوتا كانوا كربية مانكي كم فتن هيو إتشن أروني بينغوتا لولون هيو إتشن نفن نغوتا من الله إباميهم لبية إغمانكي Allah subhanahu wa ta'ala ebamihun nan e amur kurabba fa gatimaga kum gulung nudame hatum sawmon nuwata e gatimaga kum gulung kanadum sawmon Allah subhanahu wa ta'ala ebamihun nan mifada bodu gamba ko fa ya adab kunuba mani ehbima agun men islam din wara boda agun men na baro ba fa kamen e gatimaga mihun nan he okon hitu khas gotega mifada dati undagu wagutta hoga ebamihun nan he okon hitun e hama wara boda islam dinuga barolo wafwak ade mi arunam mi sabon hama hitangarani arunam belunteringa suwalaka nga goslafa den kuriya daniye ade mi belunteringa suwalaka mi asamati mi covid ga halatu garu mi har duniya mi heda koram dani nota mi birweri kamuge tere balimadu kamuge tere ga muli duniya tahammul koram dawa gotegga belunteringa suwalaka meti covid mi duniya fone musibat ka vedane to Rashid ki kata dalwan ade Allah subhanahu wa ta'ala in altakon imtihan kuragumantaka mikantatta mijassawani ehvema rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas furta kanwata kirat gurwana gayat ka balar almunna buna vidane e musibat ge kutuga Allah subhanahu wa ta'ala ekam funo fane e Allah subhanahu wa ta'ala matu wahi kurabwa fol nablu bi shay'in min al khawf biruganno mikankamu Allah subhanahu wa ta'ala altakon imtihan kurabwa kamuga ehvema adi ehin hadis bas furta ka balar almunna benge इंसानक मिजहे मुसीबत इंसानक मिवा अन्न हिन्नेदे कम बलिमडु कम मायूस कम हशकंडं हेरे कट्टे मी हदीस बस फ्रॉम सारुमन कोमसरक ए मुसीबत गोतु ए हदीस बस फ्रॉम अरुमन देहवेगंदे ehvi argumenna bunavidan Allah subhanahu wa ta'ala altakon imtihan kuru mattaka me musibate gotuga mikan hama fonwafan ade mi hama mi demme Dr. Iyaz Vidalo de wafi gaattima kam gulun arumin damhattam vi giha warakatto islam deenuge kamuga baro alwa fani mi Vidalo de fanato mi Sheikh Hassan Ibrahim Vidalo de fanato mi arumege mi gulun gaattima kamuga gulun kon haletege to mi gulun damhattan jen mehar bayfareba dimave hama mi misalaka mi kavenya guligen bayfareba dimawa massatawge terege baade misalaka gaattimage mi hunna gulun kandadumge wahake mi kahal kantatten bentori wegende hama ehemme mi dirulumuge kantatten hunna gotumus bayfaro aili mis mi hunna gulun kendi bayfar wiya farige muamalattaka guli fonna kantatus mige terege menigende kobato mi gulun alumen damhattan je halette ki kobato konka halette to mi gulun alumen damhattan jene doktor wahakaga islam din mi aile gulun demhattu mattaka kurawwa fa amur furtaka hadis bas furta bayan kurawwa adi mige iturun algun men visnalan jehni islam din mi gowalani huriha halatigga katima kamga gulun damhattam ega maane ki insana dimawa musibatu ga wagutogus adi musibatu ga num wagutogus ehem wema rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas furtaku algonmna inge gotuga insana mi gatima gulun ebe damhattan je emihaya gulun gaim nukurami have eh rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korwa bas fulige me onnane gulun damhatta miha ki hamaikani emihaya gulun damhatta mihe nune maane ki timanna gulun damhatta mihe kiye timanna aili gulun damhatta ehena nune ega baduga timanna gulun kanda mihaves emiheku wanjehene gulun damhatta mihekamuga emiheku bewangi beje ehem wema faharegga duniyamatiga ulemunda iruga emiheku hinnede kame dimavedan duniyamatiga ulemunda iruga timanna beenunnuwa kame faharegga emiheka dimavedan
ehwima e fada kame dimawikam gavies komme gotevis emihe ku jehene komme haligwes gatima kamge gulun damahattan ehwima rasulullah sallallahu alaihi wasallam alumanna devwafawa warabbodu irshadin ei umur duwahus umur du mane ki emihe ge maruma havves hamayves gatima kamge gulun damahattu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fulun aluman enge gotuga gatima kamge gulun demehettumaki emihegge umuruga Allah subhanahu wa ta'ala barakal leviginda kame adi emihegge rizqu itruwa kame rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwa fani man nahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahmahu mihe ko emihegge umuru digo man edemiha emihegge rizqu itru man edemiha gatima kamge gulun damattash ehve migen algumunna mi engigen dani gatima kamge gulumaki waki halataka waki duwaswaraka waki wagutakam ekkamennukan emiheko duniyege uleha hindahuga emihega ailag me hunna gatima kamge gulun damhattan jehenaka ad warngal ngeta mi ane alminge am gatima kamge gulun damhattan vi minganuteke gwaha kengulame go etteke gwaha ka vidalo de vafe den mi shez alizaid vidalo de fanato mi alminna evves halaten e baadeto mi huddavegen vetomi gatima kamge gulun evves min waraka khandala note gulun nudem hettuman evves waraka baru ala evves goten note ekama mi hivvarude evves goten ovedanato ekama fahivedana evves kamen ovedanato mi gatima kamge gulun khanda kan evves ka hivvarin islam dina khulude ingeto mi ei kafarikam ga viessus gatima kamge gulun ovejya mahakeke e gulun damhattan jehena misaka nabiy sallallahu alaihi wasallam ga mikamlege bappa folo Abu Sufyan alwon handam bani Abu Sufyan ghair muslime gotan hun nabi ruas Madina ziyara kore bomga nabiy sallallahu alaihi wasallam ke bang me kare fan ga amkambalon me hudden edilebe me kine toy kanta korabani me timange bappa asi ko bani me wahake ke me ekamana ga bappa folo kame tash ema ghair muslime adi hama emme nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hen hadis bas folo ge maana ga ove inge to tibaya fennane me kafarum bes fajirun ngeto fajirun me emihum wes fajirun naki me ane ekkala me gos kantatta kom me zato ba kantatta kora mehum mimihum wes hagigatuga me kiketo dannawane no ba kantatta koramun da irwes emihum nam wahake ke me rizqu thanaws wegen dem Sheikh Abdullah me Ibrahim Rashid asfa kore gota me rizqu thanawas wegen da thang penigen dane tibaya ei kibeganto ei emihunge terega rahime golun damhattaate ei maasu hagigatu waram muhimmu kamake komme be folkos rahime golun demettumaki mi waki zamanaka waki tanakam ekkamen none komme mihaka medus rahime golun damhattashe by far boring eto nabiy sallallahu alaihi wasallam by hanguram tawga mi by be folon rahime golun ei timage bappa ane kafarun ghair muslimunge safutakun nukutima bay muslimgo safuga tawga terega tibi emihunge darin nukutima ekan hifatta wafa ehm miheko wahakeke ene wahakeke kurimatila fonu wafas ema e halatu gawes rahime golumange bohotte riaya korefa den islam deenuga rahime goluma behegotum war saf bas pulutan demme me Dr. Yazos Sheikh me Ibrahim Rashid wasfaha korwafe hama en ituru kollana nabi sallallahu alaihi hadis ga sabe la yadkhulul jannata qati'u rahimin rahime golum kada miha surugen wannane ad bodu wahakeke enge tome rahime golum kada miha surugen wannane bay mihun abatibi bay mudalu mi asa gossa miyadu mudali bijja mada mudane tiwe sordan mizatuge duniyavi bay kala kandattaka hedi moli umuru do golum kada ngeto mi kudairun sore nuwata e zuwan duwaswarum feshige muskuli umura jehende bay mihunna nenge bay radashuga hama dimay fure kame bay mihun boduwagen dero anbe hunna nenge mimihun demihun nakimi akhun kame muskuli haluga eha war gulun neti ingeto dimaba duniyevi kudikudi masal tawga mi haraharum ve ebbe konebbe ka gulun kada mizazato kantattange buri dimay fa fare rena un gotakun mi gahen indunu gotakun e buhuri baharu kantatta dimay ingeto ema mi fada emmeha kankaman algon me jehe mi rakka theriwan adi hame hemme mi dandiwalu ingeto mi dandiwalu hama faha kollu muhimmu kamek kanne ga algon me rajya mi hadimawa ingeto ei den hama dima omundati by before aronda seswal wargina kurabaf ehma arona social media gas fenije mikam by concerns ta em arona ma yevves ishare kollana
miharu awon men eterega ingeto ebbe ko anebbe kan ehi teromuga babu gatan kole fasje mundata khassako mi sihi dairaga masay korba mi awon men singan bembe fulun uleni kujja datto gina be fulun male uleni kujja ama sihi daira ehen daira tagu se bole wahake ki mi kamuga iskom masay korba faratta se bole ama kujja miharu dimawa masre ki ebe fulun ge gege be fulun vidalu ninjo gen nanato den ebe fulun dani konta gatto emi ebe fulun ebe nukunna majburu edetto gawmi khidmatuga emmen ge khidmatuga misala kannaru hunna bai doctor hunna mi gota nukunna bejje den emi hum misala ka gotaka be suri hammenna kan tanen hame ves mujessen enunto ema komme sebbe ko geves da majburu an ema e halatuga misala ka genna na she bole wahake ki mi bodu singa birakan hada ehmes na hadashe loruri halatuga den lorurata ekkon ulhesh ngeto ema bayin halatuga be jehe mi tima wahake ki anika iskura misalakan mi hama muslimunge riviti sifatu tere wara bodang himene kame ngeto anika iskuru hama kodukuda wahake kiyal dena mi muslimun kuri hangura mek tim mihako tin wahake ki muslimunge fahlawana ko meti me zakham ema zakham me mihum batibba furi tanuga metibe tibba ege teren ekako me edani fena eduni ma den mi tanuga hori wahake ki hem muslimugo fen hifagen ai kulgod fen kulan hori e fen hifagen ai ene demwega tanun fenan edunu miha mi feruni enage anen akha wahake allah wattaka enage akha sida gang ebban bufe ves non adi ngeto timakamක adi nos nei adi ojja ma boden nunto mer sodaka ves ituru wegen de double kon ei gatimage mihegen adi dekama baninama ngeto kommekas fenan ena balatam fennani ekal fenan edunima fen genama anem miha mi fennani anikaku balatam ferunima ena bunani ene deshe iwanne nodi e kommekas fen hifagen a miha midani devana miha kare gos ene fenden hama ulani kon ene fennani devana miha fennani timwana miha ko ena kariga fenna jehigen e bala manzaru e hisabon ulani timwana miha desh kommekas timwana miha kare fen hifen dero ena niyaw amura devana miha kare ngaro ena niyaw evvada miha kare ngaro ena niyaw subhanallah tin muake muslimunge tin fahulawanu shahidu wegen diyai ekakos fen nobe ingeto ine wegen anika iskuri emme undagu dadiwaluga bes emme dunia wadaw ke munde dadiwaluga bes anika iskuri subhanallah ema mikamuge ajra sawab allah taala devwan warak ade ingeto warab podang irat korbiya emiha kallibigen dana allah ga hadarutun sawab adawa ad mi demme hama mi around hama mi kuriya den kuranga swalge bathake demme ti vidalo devvi mi fada dandiwalek arumenge kantatta bahattanje gostuga wahakage terega khasako mi covid nawarage halatu galumen ti behinduga arumenge kiben hagegatuga warabbodan eba fennen jehe mi ekweri kama ebbawantakan adi mi ehiterikam for koddinuga ruhu arumenge kiben eba fennen jehe den komme soraka ham mujtama tereng hama mi demme alizedes fahak kore fadang eba mi fahaga kureve mi doktorunna adi sihi dairaga masek kurava bebe fulunna adi ege iturun sifanna fuluhunna adi mi kantattakuga is safuga masek kurava bebe fulun bebe fulun mi emburi geya wadagati ma mi geya wanuma mi eba huras ala wahaka komme soraka mujtama tereng eba aduten eba ade em arun hama hitan ara mi fada halategga arumen hama mi kama behe idaratakum mi vidalo devwani sababuge hipetumuga wahaka arun qabul kura arumen qabul kura gotuga ebebe fulunna ki emme isafka masekura be fulun kamuga wati ebe fulun ekaman emme boda samal kan devwani wes ehem vejjiya mi arumen efada halategga mi efada bebe fulun misalaka mi diruluwa apartment nota imarata wanuma mi huras ele kamuga wani nama ege sababun huras ala bayaka පාෆෙරුමුක හලතක හිඟා දානතෝ ad purutama ekamuga alawulum visnada mingeto ebe fulum issafan nukume emasaked nukurabinama den kombekin ekan kuranti wen alawulum hagigatu ebe fulum ekoraba kamaki alawulum min musibatun salama koddiruma masak kurun enanto alawulum ngeterem bayakumi hum balibeja alawulum gega tibe jeheruga bayakumi hum nukume delivery koddiruma masakketenga bakor ehema ebe fulum ekoraba masakkataki alawulum fada ehin insana ku balibe genota hajataka jehe wor mihekan ehi terebe dinumuge masakken ekorabane
ehvi ma hagigatuge ebe flum giya nuwaddam ulumuge badaluge ebe flum nametuga fakhuru veriwame detto timannage geega kuyyen ule mihe timannage geega hunna mihego miha hew miheke mina faraton ehe mihunnan haada bodata kidumte heke me libani den anakka kingeto egotange masakke koraba be flum se masakkatu go ulubaruge be flum be sama salamati gotun alubanje he fiolatan algon midanna PPE nuwata amilla rakkalattakka alubafati be hedu beenwa feeranda to feeran ebe kodon hama barabbaran chissa samalu weda bang ebe flum mes benu nuwana ebe flum ala ko ganda anakka ebe flum emburi giya bada ganna waruga geege weringe apartment ka besnon emihunga kuyyen hifang gole apartment ang eketere apartment gole enage ambinna darinna mainna bafanna nuwata gatima gami emihun ma boda kairing emihun nang e gasar quran ehme enaves benu nuwana detto enage gatima gami hunna enage amiterina bali jehe kan ehme enaves ekamuga hama rakkatere ko fiol alagen hunnane den ehme egotan algon men egotaka bes khanta ko ganno e waran derabor kamen hagikatu egotak kanta kuruma egota kanta kurima faadakan algon men nang e munave kahala timannage amilla nafsak kura lobe timanna anak timannaga akhay deterege nokurame ei misalakan algon men bisnan jehendet egota bunima ena bana qur'ana hitama ena egega mulani kuridakkaage anaka ena beran nokume masakat midiyai hagigatuga mujtama eha bodan enage beenun jehi fawati emihunnan ehi ekamuge ehi terikam for kodde gossa annatanu nulah warbadiwege masakatuga warbadiwege nidaran giyan annatanun enakariga giyannu wanna shabunima enage hita qur'ana asara deterega bisnada mandete kare bayro algon rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korbafe la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tibami kore ebes miha kufuriha men imami kama kanwan enage amilla nafsa qura lobe anen akhade tere kurmatan ehbima ekala gotaka muamala kurmaki ei hama egotaka bes kogge mana kamanno den demega sheikh ali zaid saha korba fi timaga amilla nafsa benum wa hinduga anen akha iskurmuga wahaka allah subhanahu wa ta'ala efada mi sahabi muhajirun makka dukuraba madina hijra badagen name madina ga tibbe ansari be kalum ebe kalunga amilla mudala ebe kalunga biafariya gedora adi de amin tibbe be kalung ektereng eng abi ane muhajiran hadiya kor hiha riweti namuna ege sawbun allah subhanahu wa ta'ala ebe kalun nasanaga bas wahi korba hit qur'an go wahi korbani wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa emihun echi dukolane ki benu nati kenenu emihun mas benu emihun echi sab benu befa vi kamga vi names anen akhayan ege benu jehifa wakan emihun nang ihsas korwigin akhayat taka ekan dukolli ehem wegen emihun taka sanaga bas allah subhanahu wa ta'ala hit qur'an ga bayan korba fon ehem maneki emihun waram matiwari darjeng allah subhanahu wa ta'ala debbane ehem algon hama algon ga amilla nafsa basadi program ado asawan tibbe lobeti muslim akhunna akhtunna besama dengo nasihataki algon men amilla nafsa kura lobe algon men anen akhunna de teres kurashi adi algon men mi dimawe fawa musibatun algon men salame kurmataka is safuga e masakke kuraba be flon nan haba hibor de bash e be kalonge hibor ede fada ebbes kame algon men ebbes mega faratun kurabash ada alun mi dakkani alun mege rajyaka mi gaganaka 4 lakh abadiga tereng mi hahen ha mi hunga wahaka mi dakkani ekkamuge terege uluvani gaganakama muli rajyega nisbata balafi kamugawanam sei alun ka hinwe haisateka nosteka kas nara kannege ehem vejjiya e be flonga agwazan kurun alun men ham kuran jehena kame alun umid kurang alun mege mi for kodden mawlumataki hama mi tibe flong hama mi kiyaman terikamaye ko ya hurmatir kon hitan jehene irshad kamuga alun kabul kurang den hama alun mege program ga kuriya dahinduga mi belun teringe suwal teka alun hama mi fursat hulwale fawa ka dese farama dannawala de hama mi itura hama suwale gotuga alun hama dannawala suwale gotuga mi shay ibrahim suwal kodan benu wani mi musibatuga wagutuga almen ekakwanekakan ehiterikam forkodene goitteke ko bata misalaka miharawme mitibi lockdown halatuga nuta furabandu halatuga mitibi furabandu halatuga tibi iruga almen ebbayko anebbayka mi ehiterikam forkodinu mattaka e gaatmaga mihunna kamuga vias nuata mi awatterina kamuga vias nuata rahmetterina kamuga vias mi ehiterikam forkode gongotakatto mi fada halatekka mi dandiwaluga mi gotatibi mi fada halatekka almen ehiterikam forkodene ಅದು ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಮಿ ಫದ ದಂಡವಳ ಗಾಳ್ಗುಮ ಮಿತಿಬಿ
ගේග බන්දුවේ ෆනු තල්ගොන් මෙන් ගේම් බේර නුනිකුම මෙතිබෙන් මිජහෙනේ එහෙම වීම අල්ගොන් මෙන් අතුග හොරි ෆෑසන් තල්ගොන් මෙන් අතුග හොරි ඉතුරන් හොරි එච්ච ගෙන්ගොස් අල්ගොන් මෙන්ගේ ආයදා මීහක ගෑත්තිමාගේ මීහක අල්ගොන් අතුන් හිෆෑන් ගොස් දෙවෙන ෆද හාලත ගනො මෙවගුත් මෙතිබී එහෙන් නමවස් අල්ගොමන්න කුරවේන කන්තත්තන් හුන්නන් අල්ගොමන්නන් එහිතර වෙදෙන ගොත්ත හුන්නන් මිසාලක බලාන එම්මෙ කුඩකමකන් අල්ගොන් මෙන් බලම අල්ගොන් මෙන් මි ගෙන්ගොලේ ෆෝනුන් අල්ගොන් මෙන්ගේ ආයලාගේ මිහුන්නන් අල්ගොමන්න ගොලිදාන් අල්ගොන් මෙන්ගේ එක්වෙරියන්නන් අල්ගොමන්න ගොලිදාන් අල්ගොන් මෙන්ගේ අවට්ටරින්නන් අල්ගොමන්න ගොලිදාන් එහෙමෙම ඒ මිහුන්න ගොලා ඒ මිහුන් ඒ දතිවා කන්තත්තහකි කොබෑතෝ බලා ඒ දතිවාකමුග වානම අල්ගොන් මෙන්ගේ කෙරි ෆෝරුන් තෙරිකන් හුරි මින්වරකුන් අල්ගොන් මෙන්නන් ifada mihun yaqin wakam gawa ala tere ifada mihun tibkum gawana ma argumenna e mihunna kaachhi for kuddin ma argumenna mihar bahunna me order devidan delivery argumenna ek kolan hamaj sal devidan me ifada dande walek gos me islam deenuko mennane ki hamekan gaattimaagam for kuddin mutta ka hamekan ziyara kurman ekanyennu hamekan mihe gatu gahunna muda anika dinumennu ek balu gahama iba goala ane hala hual balalum wessema gaattimaagam ga gulun demhatum ga terega hama mi gulala mi mihara balana wargina wasilatten e bahuri social media mi bunne mi ettehim salgumnan hama ehi terikam forukudun hala huwal balalun ha mi wes salgun hama yakin wasam himni gendani gatma kamuge mi gulun demhettumuge terekam arun mi deme tividalo devi mihara misalaka arumenge mi zamanuke mi benu kura social media ge ek wasilatta benu koggem wesama mi fada halatu galumen tibe eruga gaattimaakamuga gulun demhetti danakamuga tifahak korevi den hama ehemme demme tifahak korව rangol nuktaen ei alumenge faratu misalaka egge kan egge ziyare nukurewnu kamuga vies mi misalaka mi kaabota ketichi for koddenu kala kandatta sama kodde vidanaka mehmane kitanaka order koggen e geyaka waki geyaken ichi for koddewe goten hedumage sama kore vidanaka mege wahaka demme shay prime fahak korevi arunama mi suwalaka mi belun teringe faratun as for suwalaka den jailana suwalaga asmeti mifsalaka mi mifada musibat nota mifada kantateke balimadu kame kurimat wefada halategga bodu jamaategga namaduko dua kurun ei mi konkala kamakato ego hukumaki ko batego kure vidaneto misalaka mifada halate tibiruga bodu jamaaten hadagen mi namaduko dua kurun ei kure vidanaka gecheregato belunteriyaga suwaluge ekutakashine bodu jamaatege wahaka wimeten arumenna mi maana kureveni den miskitega nota hamata ekutakam maana kureveni me miharu rarashuga vejjiya salaka miskittoga jamaata mihuri hakama nimmani islamic ministry datto ministry kan rarashuga kantattan hpa divese ehnen tantana wahake sahih mahiruga lafa irshadu matin ministry kandala usulige dashun midanna wahen rarashuge mi jamaata kuriya devmanu devun orti binaefa me arsmi stream be rarashuga huttu afdetto den oti misalaka geeterega vejjiya kinetto amal qur'ani geeterega den mi communist mali fada tantanuga ms mulene ettanega misalaka wargina mi mulene hama ek kotri ge apartment to ingedo madumi okanne de kotri ge apartment to mi mulene adi tin kotri ebure madwan ನಾವು ಗಿನ ಮೀಹುಂ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಕೊಟ್ರಿಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋ ಉಳೇರು ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೆರೆ ವರ ಗಿನ ಮೀಹುಂ ಉಳೇರುಗ ಅಣೆ ಬುಣಂಜ ವರ ಕ್ಯಾಗಾತುಗ ಉಳೇನಿ ವಸ್ದತ್ತು එහෙම වීම අලුවනක නුෆෙනේ වහකේ නමාදු මිසාලක ජමාතුග හරෝ ගේ තෙරේගස් බයිබේ ෆුල අලුවන් මෙහෙම දෙන්නවනි බයිබේ ෆුල අලුවන් ෆෙනේ ගේ තෙරේගස් සෝෂල් ඩිස්ටන්සින් බහට්ටාෂේ මිසාලක එහෙම බෙහෙටෙන් ඔයිජේ බහට්ටම් විගේතෝ මිසාලක දෙන් අදි තෆාතුවාන ගේ තෙරේගස් මිසාලක positive for me hen wata direct contact for me hen ena misalakan isolation nagge ge room ek ga hol ebulin tafate hen kana awum danna misalakan min evs kam am halat ge ge terega vejja misalakan huriha be fulum sama farikulwane sama kamezu tam mi hurike tim photo duru mi hun tibe kalage thanwas tantane alonu ge no malega magina tantanu go hurihene ngeta e mane hemmen eku ge uleni hemwe ma halatu ga misalaka gega jamaatuga gega namadu kurmaki masale no ehma misalaka mi tankoleke tere misalaka baige ke boringe to imama miya ekkon ekkale tim photo kuriya nere gege stannetige එහෙම වෙජියා තංකොල ෆහතුග හොන්නවා වෙස් මස්සරෙන් නැතේ එනමස් මවම මුන්න බර තංකොල කුරිය ජෙහිලා ඉමාමියා එකහලේ කොම්මස් කොතක වෙස් ජමාතුග නමාදු කුරු මස්සෙන් නැතේ අදි ආයිලාගේ වෙරියාගේ හයිසේතො මෙසාරක බප්පා
ಕುದಿನ್ನ ಯಾಕೋಣ ಮಾದು ಕೊರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಮ ರಂಗುಕಮ್ ಎದವೇಕಮ್ ಇಂಗತ ಅರುಣ ಹಿತಂಗರನಿ ಮಿಹಾರ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಾಲತುಗ ಇಂಗಿರುಗ ಮಿ ರಾಜ್ಯಗ ಹುರಿಹಾರತ್ತಕ್ಕೆ ನೂನ್ ತದತ ಮಿ ಬಂದು ಕುರೇಫಾಮ್ ಫುರ ಬಂದು ಕುರೇಫಾಮ್ ಯತಿಕಿ එහෙම මිසාලකම මී මොනිටරින් හාලත නුවත මී කරන්ටීන් හාලත ගොස්සේ රත්තන් එකනි මී ජමාතුග නමාදු කරුන් හුට්ටිෆා මියෝගතුග රාජ්‍ය ගොති එහෙම එහෙන් රත්තකුග හම මී අරුන්ෙන්ගේ හම මී මිහාර දොස්තක වෙජ්ජත මී පුනුත් නාසිලා කියමන් දාතමස් එහෙම වෙජ්ජි අරුන් කබු කරේ ගොතුග හම මී කොම්මෙහෙන් මී ෆුරබන්දු ෆයිත් තනුග නුන් තනෙක් ගාවියස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගහසරතක ඉඛලාස් රහිතකුන් දුවා කොෆිකම ගන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉජාබ කරවන් එහෙම අරුන් මෙන්න ගබු කරේ ගොතුග හම මී දුවා හම මිහාරසේ කුරේමුන් දෙ මිස්කිතව ගාම කුනුත් නාසිලා කියමන් තාදනි එහෙම එකමුග අරුන් මෙන් හම මී මිහාර සලාමතුන් තිබි රත්තකුග තිබ්බේ වේබේ ෆුලන කොල්ල වෙන කමකි දෙන් තිබි මී මිහාර මිසාක ෆුරබන්දු ෆතිබි රරෂුග මිහුන්නට්ටක හේදුවා කුරුමට්ටක මිෆද වගුත්තෝග බේණු හිෆුන් එහෙනත ඒ හැම දුවා ගුතුක බේණු කරේ තනත මි අරුන් හම මි සුවාල් මි ප්‍රෝග්‍රෑම් ගේ නිමේ වගුත ස්කෑරම දාතියස් එකු ಕುರಿ ಕೊಮ್ಮಿಸರಕ ಮಿ ಇಶಾರೆ ಕುರ ವ್ಯಾಫಿ ಶೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗ ವಾಹಕ ಕೊಮ್ಮಿಸರಕ ಇಶಾರೆ ಕುರೆವಿ ಮಿ ಜಮಾನುಗ ಮಿ ಬೇಣು ಕುರ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಣು ಕೊಗ್ಗೆಂ ಅರು ಮೆನ್ನ ಮಿ ಆಯಿಲಿ ಗುಳುನ್ ವತ ಮಿ ರಹಿಮ್ ಗೆ ಮಿ ಗಾಯತಿಮಕಂ ಗುಳುನ್ ದೆಮೆ ಹೆಟ್ಟುಮ ಬೇಗತುಂ ಫಾಹ ಕುರ ವ್ಯಾಫಿ ಯಾಳು ಮಿ ಹಿತಂ ಅರ ಮಿ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ಮಿಹಾರು ಅರು ಮೆ ಮಿತಿಬ ಹಾಲತುಗ ಮಿಹಾರು ಮಿತಿಬಿ ಮಿ ಮಾಲೆಗೆ ಸರಹದ್ದು ಮಿಯತಿ ಫುರ ಬಂದು ಹಾಲತುಗ ಮಾನೆ ಕಿ ಹ ಬೇರೆ ನಿಕುಮೆ ಉಳುಂ ಮನ ಹಾಲತುಗ ಮಿಯತಿ එහෙම මිෆද හාලතිග තිබි හිඳුග අරුමෙන් මී ගෑත්තිමාකම්ග ගුළුන් දෙමහෙට්ටුමට්ටක මී කොන් ගොතකත මිසාලක මී මිසමානුග වසීලත්ත බේනුකුග මිසාක සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් බේනු කොග්ගෙන් අරුමෙන් ඒ ගුළුන් දෙමහෙට්ටුම් ඒක එකමකි එයි අරුමෙන් නම් ඒක සවබුන් ගෝහක හිඟාදාන කමෙත්ත බයිෆාරෙබ දිමා මිසාලක වර තුත්තු කුදින්ත වෙස් මිහාරෙබ ෆෙනේ හම ඔන්ලයින් කො මී මිසාලක මී video conference me dori ko wahaka dakka udetam sefena kudu kudinta ves egotan ei em rangalugo ekkamuga vedane to beleni verikame neti egot ekkam kore ekkamuga awanam social media ki wara thanwas wara pola ecce hemema ege beenum hipawa iruga warabada vistamana kudu kudinnan amillen et dukon nula ngeta ege kudu kudinnan et belehettamana e komi mihak iwes hama balahаттාන මීහකු නැතිජ්ජකම වනිනවා මගු ෆ්‍රෙඩ් නුවත එහෙන් ගොතක හිඟාදාන මීහ හැබේම ખાસ ගොතක කොඩකුදින් අයිමච්චන් එකනි ඒති දුකොල්ලාගෙන නුවන් දැන් තිදෙන්නේ ගොත මිසාරකන් අලගොන මේ මිහාර මිතිබි බන්දෙක්ග නුවත ගේ නුනුකුම වහාරත හැබේම ගාතිමාගේ කමුග ගොලොන් තමහෙට් කොන්ටක අලගොන මෙන්නක පහරෙක්ග ගාතිමාගේ මීහුගේ ගේ නොදෙවි හිඟාදාන එහෙන් කම පීනව අලගොන මේ බාර ගින ෆැමිලි තහකි මිහාර හම එමිහුගේ family viber groups nune whatsapp nune telegram komme sekachega emihunge family ge gulum ove group ge terega nune bakin id member una gulagen namas emihunge halo hal bala emihuna datiwani konkame to bala algon men e halat balalum phone gulagen bias nota social media me dori kon emihunge hal bala arikamuga winamas adi e guladagen emihunnan hiyo nasihata dinkamuga winamas emihunna hiyo bahe bona dinkamuga winamas mbisama ආයිනි කුලොන් දෙමහෙට්ටුන් ගොතුන් අලගොන මෙන්න කර විදානකම දැන් අදි මිසාලකන් එමිහුන්ගේ තෙර මීහක එච්චක ෆෑසාක දතිව ෆෝන් නඤ්ඤ අලගොන මෙන්න මිහාර අල්ලාහ් රහමතුන් වරි බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් හෙදෙම්ස් එහෙම එග ගොතුන් සලගොන මෙන්න වර ෆසේ තනවස්කන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙබ්බාෆෙ වනි රහිම් ගුලොන් නොත ගාතිමා කමුග ගුලොන් දමහට්ටුම එහෙම දන්නව මෙවල වාහකකි මීහකු කමෙක් කොරම් බේනු වෙජ්ජ එම්මකු බන්දු වෙජ්ජිය අනේ මගු එන හොදාන එන ඔන්නනේ මගුතක එංගේතෝ ඒ මගුතන් හොදාගෙන් ඒ කුරංජේ කන්තත්ත කුරං එන මස්සක ඒකම් කුරම් බේනුම් කම වන්නේ අවල් මෙම සාදි මිහාර මිහිරි බන්දෙක්ගේ නෝ මියෝගත අහන්නක දෙන්න නැතේ විකම් කරවෙක එහෙම් බුනම බතරුක කොම්මස් ගොතක කුර කොද්දෙවෙන්ගේ කොම්මස් ගොතන් හොදාගෙන් එකබ කොද්දිනුන් ඒ හැම අල්ගොනම අමිල්ල නෆ්ස බස්ලිබේ ෆඛරකමුග බලාගෙන එකම් කොද්දම අද මි අරුණම මි හිතන් අර මි මිෆද ಹಾಲತೆಗನತ ಮುಸೀಬಾತಗ ಹಾಲತುಗ ಅರುಮೆಂಗ ಮಿ ದುನಿಯೆ ಮುಳಿ ದುನಿಯೆ ತಹಮ್ಮಲ್ ಕೊರಮುಂದಾ ವಗುತೆಗ್ಗ ಅರುಮೆಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವೆ ಎಹಿತೆರಿಕಂ ಏಗೆ ಎಕಂ ಅರುಮೆ ಗೆಂಗುಳನ್ ಜೆಹೆ ಗೊತಕಿ ಕೊಬಾತ ಮಿಸಾಲಕ ಬೈಫಾರೆ ಬದಿಮಾವೆ ಹಮ ಮಿ ಕುರೆಗೆ ವಿದಾಳನ್ ಸೋಶಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗ ವಾಹಕೆ ಹಮ ಅನಿಕಾಸ್ ಮಿ ದಾಮಿ ಜೆನಿ ಸೋಶಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೆ ದೊರಕ ಮಿಸಾಲಕ ಹಮ ಫೋಟೋಯೆ ನಗಾಫ ಮಿ
social media lafa ehitirika me for ko deveni mikamuka migota misalaka egote ekan kurun ehama emmerangalu gotaka vedane tom den emihun ebonani misalaka timanna beenuwani ehem mihunna mikamuka hivvare dinumashe hivvare dinumattaka timanna kurakam ke gotaka timannage niyataki mikamuga mi dekkun terikame gotaka she nune timannage niyataki kobato Sheikh Ibrahim arne mi tiga ebe kannege de kolang almana wa dakkala vidan kanne gotaki hama ehitirikan e for kodde dinun hama dakkadi mujtama ekamman haanwa mujtama ekamman hivvar dinun we segtere galon nam himenen hen අනෙක්කම කීමේක දෙක්කෙන් වෙගෙන් නොත බයක දෙක්කමට්ටක එකන් කුරාකම් ගවානම ඒගෙන් එවස් ඔඛරවි එවස් සවාබෙන් එමිහෙක නුල්බෙන දුනියමති ගිරීති නමෙන් එමිහෙක ලිබෙදෙන එහ මේතේ කාරොණ හීවා ගොතුග එමිහෙක එකුරා නියතක් කන්නේග එමිහෙක අමෙල්ලේ බොඩ මේග මේ බදම් බෙජෙන දෙත දීනක වෙස් මිසාලකන් එබහුරේ ත බයික් කන්තත්තන් එමිහෙක කොම්මෙන් වෙස් මීහුනන් එගේ කොතව් වෙස් එමිහෙක එකුරන් ජෙහෙ කන්තත මිසාලක බලානම මීහකම එබුණනේ ෆර්දු ෆස් නමාද ජමාතන් අන්නා ෂේබුණ මෙතිමන්න ජමාත කන් නුදාන මේ එයි මීහන දෙක්කේකම දෙක්කුන් තිරේකම එකම වෙගෙන් දාන තිමන්න ගේගේ නමාත කරන එහෙනන්න එහ මේ දීනුක මෙවන්නනි දෙක්කුමාහුග මේ මීහුන එගේ ගොත වෙසරගුණ වෙජේ කන්තත්තක කරන ඒ ෆර්දු ෆස් නමා ජමාත කොම ගොතස් මීහුන් ඒ බාද අන්නම් වෙස් වෙජේ ඒක බලුක දීනුක මෙංගන සුන්නන් නමාත බොඩගේක කුරාෂ් එහෙම මී අරණ හීවා ගොතග මී කුරා කොම්ම කමෙක් ගවසම දෙකොළ බයි කන්නේගේ ඒ දෙක්කුමට්ටක මියක එකන් කොෆිකම් ගවාන මෙමිහිකන් ඒගේ එවස් අඛරවිය එවස් සවාබිනුල් බෙන් දුනියමති රීත් නම් ලිබිදාන අදි එමිහෙක හේව නියෙන් ඉඛලාස් තරිකමක් මුජ්තමා මිකමන් හේලුන් තරිකුමට්ටක මිහුනන් හේව ෆෝර කොද්දේ මන්සර් දක්කා මිහුන් මිකමන් අහලුවර කුමට්ටක එකන් කුරාකම ගවාන මාලොන්ඩ හීවනේ නියරංගලකම් ගවාන මේකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කබූල් කරපාන ade warrangal wahke mi arumen mi belenterina sam for koddeni musibatuka halatuka arumen gaatimakam gulun demettuma behegotun alon kabul kura gotuga mi belunterina hisabak hama mi wara mi manavi basdaka wara furihama gotegga mi mawduge terega faakure fe kandat belunterina hisab for kodde kam kalon mi kurani alomge program ge wagotes miharo niuma eku mi hisabun alomge program nimmaden jeni mi program ga tibe flona mawlumat for kodde mattaka wadain devve kamattaka timbe flona sadese faro shukr dannawan alomge edeni alomge mi lobeti huriha rayituna adi දිවේ රාජ්‍යශා අධි මුළි දුනිය මිකුරිමතේෆා බලිමඩුකමන් අරුමින් අවස්කොතෙක්ග සලාමෙක් කුරවවා අරුමින්ගේ ආමු දිරුල්මුගේ හාලත අවස්කොතෙක්ග දියුමුගේ නසීබු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මින්වර කුරවුන් අධි බරකාත රමදාන් මස් වර කෑරෙෆවා හිඳුග රමදාන් මස් අරුමින්න එම්මෙ ෆුරිහම ගොතුගා මස්සරුගේ ෆුරිහමක ලිබිගතු මට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අරුමින්න එකමුගේ මගු තනවස් කුරවුන් තනවස් කොද්දෙවුන් එදි අල්ලාහ් හසරතුක දුආ කුරන් අරුන්ගේ ඉඛලාස්තරි ආදේහකි තිබේ ෆුලුම් වෙස් මිගොතුග දුආ කුරම් ගතේ මිති භාෂේ අල්ලාහ්ගේ රහමතුන් ඉරාද කරවියා අරුමින්ගේ තෙරේ මි බලිමඩුකම් ෆිලාගොස් අරුමින්ගේ ආම හාලත දියුමන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අරුමි තෙදුවරි හිතකුන් දුආ කුරාකම ගාවනි නම ඉජාබ කුරවවාන එහි මිසාබන් අරුමින්ගේ මේදුගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් නිම්මාදානන් වස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ්